بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: كتاب الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب المواقيت. أخبرنا مالك حدثنا نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: ويزعمون أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار أنه قال عبد الله بن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر أحرم من الفرع. أخبرنا مالك أخبرني الثقة عندي أن ابن عمر أحرم من إيلياء. قال محمد: وبهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يجاوزها إذا أراد حجا أو عمرة إلا محرما. أما إحرام عبد الله بن عمر من الفرع وهو دون من ذي الحليفة إلى مكة، فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة، وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة لأنها وقت من المواقيت. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل. أخبرنا بذلك أبو يوسف عن إسحاق بن راشد عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الحج، باب المواقيت يعني إحرام bağlaydıgan ceyla demekçi. Miqat mekani ma. Zilhulayfa Medine'nin sırtıdan 5-6 mil kildigan urun Mekke tarafdaki. Medine ahalisi Zilhulayfa'dan ihram bağlap yak lebbeyk edip to'laydi deymi? Asli yuhillu degan lebbeyk edip to'lashni bildirdi. Lebbeyk Allahumma bi umra, lebbeyk Allahumma bi hajj deb ahalla deganda biz ovozimizni yuqori ko'tardi degandik. İstihlal sabiy deymiz-ku. Yuhillu ahlul medineti min Zilhulayfa. Medine ahalisi hajga ya umrga bormoqchi bo'lsa, Zilhulayfadan lebbeyk to'laydi. Albatta shu chaqda ihrom bağlaydi. Ve yuhillu ahlu Şam min el-Juhfa. Şam ahalisi Juhfadan. Juhfa mu Medine'nin sırtida Mekke Medine aralığındaki bir joy. Ve yuhillu ahlu Nejdin min Qarn. Nejd degan şu Yemen ve Riyaz taraflarını gösteriyor. Qarn degan joydan ihrom bağlaydi. Qala Abdullah ibn Umar, qala degan boshchisi Nafi'. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma ve yaz'umun degan bunda deb qaraydi, deb turoladi. Yani bu meyadamda sahabe kiramlardan bir grup kişiler muşunda deb qaragan demekçi. Annahu qala yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muşunda dedi deb rivayet qildi demekçi. Sahabelardan yani Abdullah ibn Umar bir net sahabeden anlaşça ve yuhillu ahlul yemen min yalamlam deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin ahırda muş söz var demekçi. Lekin Abdullah ibn Umar o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'sha oxirgi jumlani anlamagan, bosh sahobadan anlagan. Yalamlam bu Makkadan ikki marhala oraliqdagi bir joy. Yamanliklar o'sha tarafdan kelsa, o'sha Jiddadagi bir joy deylar-da. Jiddadagi misli. Yaman tarafdan kelib qolsa, shu yerda ihrom bog'laydi. Lakin hadisda amma haula'i thalasa fasami'tuhunna min Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Yani shu 3 miqatni Rasulullohdan olgan, va 4-sini baş sahabe kiramdan anlagan demekçi. Enne ibn Umar ahrama min al-Fur'i. Aşı Medine'nin bir chetidagi joydan ihrom bağlagan. Ahrama min İlya degan Falastinda. Eşyadımı ihram bağlap ekan. Şu Hazreti Ali bilan Muaviya ikki tarafning qo'shini tutishib keyin tahkim masalasi bo'lgan chaqda Falastindan ihrom bağlab olib ekan.
قال محمد وبهذا نأخذ هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يجاوزها إذا أراد حجا أو عمرة إلا محرما. إحرام bağlamay ötep ketiş haram. Ötep ketip qalsa qanday qiladi? Bunda ulamalar har xil qarashda. وأما إحرام عبد الله بن عمر من الفرعي وهو دون ذي الحليفة إلى مكة فإن أمامها وقت آخر. ذو الحليفة مكة يقرق برجاي فرع degan joy. Endi u yerdan ihrom bag'lashi, chunki Furodin kimmi? Ya'ni bir ihrom bag'lagan bir joy bor oldida. U bo'lsa-mo Juhfa. Makka yaqinroq bir Juhfa degan bir miqot bor. وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة. Medine ahlisiningki Juhfadan ihrom bag'lashga ruxsat qilingan, lekin avzili sunnat o'g'ini Zulhulayfadan ihrom bag'lash. Balag'ana an Nabi sallallohu alayhi vasallam, bu balag'azir, balag'at İmam Muhammad bizga shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib keldi. Man ahabba minkum ay yastamta'a bi thiyabihi ila al-juhfati falyafal. Yani bunda bir ruxsat bor, ixtiyoringlar. Zulhulayfadan ihrom bag'langlar. Agar endi Juhfa qadar o'zimizning kiyimlarni berib, u yerdan ihrom bag'laymiz sanlar mayli, ixtiyor demoqchi. Akhbarana bidalika Abu Yusuf va buni muhaddisni ustozi Abu Yusufdan rivoyat qilgan. An Abi Ja'far, Abu Ja'farning ismi Muhammad ibn Ali al-Baqir. Ja'far olsa Ja'far as-Sadiq. باب الرجل يحرم في دبر الصلاة وحيث ينبعث به بعيره. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يصلي في مسجد الحليفة فإذا انبعثت به راحلته أحرم. أخبرنا مالك أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد ذي الحليفة. قال محمد وبهذا نأخذ يحرم الرجل إن شاء في دبر صلاته وإن شاء حين ينبعث به بعيره وكل حسن وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. Ehrabna Zulhulayfalik kelib mesela şu miqat kelib qanda chaqda ehram bag'laydi desa, 2 rakat ehram uchun sunnat o'qigan namozni o'qigandan keyin ehram bag'laydi. Va haythu yanba'ithu bihi ba'iruhu. Tugisi uni ko'targuncha qo'zg'algan chaqda shu joyda ehram bag'laydi demoqchi. Ya'ni tugiski bilan mangdigan joyda demoqchi. Anna Umara kana yusalli fi masjid Zulhulayfa. Umar radhiyallohu anhu Zulhulayfadagi masjidda. Masjidda bu yerda u chaqda masjid yo'qdi. U masjid degan joy shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 rakat namoz o'qigan joy demoqchi. Fa idan ba'athat bihi rahilatuhu ahram. Ahrama degan gap ihrom bog'lab tugisga o'tirib qo'zg'algan chaqda andin labbayka deb to'laydi demoqchi. O tugisga o'tirib tugisi ko'tarib mangan chaqda tugisning ustida ihrom bog'laydi degan gap emas. Shu chaqda ihrom bog'lab labbayka deb to'liq hisobda bo'libdi demoqchi. Yoki ihrom uchun labbayka deb to'laydi yoki shunda niyat qilibdi degan ma'noda. Kan yusalli degan ihrom bog'lashning sunnatiga 2 rakatini o'qiydi demoqchi. Endi Ibn Umar radhiyallohu anhu ba'zi sahobalarga, tabiinlarga Beydaukum hadillati takdibun ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiha. Siz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga yalğanını çaplanmışadın ihram bağlagan deb turulgan saylıqlanmış şöyle. Yani bu gap asli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye borgan çağda Zulhulayfaninki qaysi joyda nima ish qilib o'tib turib labbayka deb to'lashni boshlagan deganda sahoba kiramlar har xil qarashda bo'lgan, har xil rivoyat qilgan. Ba'zilar ihrom bog'lagan chaqdan tortib labbayka deb to'lab mangan. Ya'ni ba'zilar yo'q tugis qo'zg'algan chaqda ihrom bog'lagan. Ba'zilar yo'q sayliq shunda ko'rinib shu jilg'iga chigan chaqda labbayka deb to'lgan degan. Ibn Umar yo'q shu tugis rasmiy qo'zg'alib sayliqda may degan chaqda shu chaqda labbayka deb to'lgan deb turgan. Qala Muhammad رحمه الله وبهذا نأخذ يحرم الرجل إن شاء في دبر صلاته وإن شاء حين ينبعث به بعيره وكل حسن وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ابن عمر رضي الله عنه adın kelgan rivoyatni ammada. Nima uchun desa sahoba kiramlardan ana turli rivoyatlar kelgan ekan, am sahih. Xalgan chaqda Zulhulayfada namozdan keyin bo'lamdi, tugisi qo'zg'algan chaqda bo'lamdi, yoki yo'lda ketib shu chaqda niyat qilsa bo'ldi, labbayk to'lsa bo'ldi.
Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kılıngan hadiste bu nima gap bu? Nimada jiq talash tartish bu? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yada ihrom bog'lagan, yo'q u yerda qilsam bo'lmaydi, yada to'laysan degan nima gap deganda, aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichki namoz o'qib, o'sha ihromni kiyib labbayk deb to'lagan. Labbayk to'lab, mengab endi yo'lda 20 yo'lga borgan chaqda sayliqqa berib bo'lgacha u yerda to'lagan. Sayliq borgan chaqda tugisga mingan chaqda yana to'lagan. Burunqini ko'rganlar, keyin sayliqdan to'lig'ini ko'rganlar, yo'q mishadlam to'laydi deb turgan. Amaliyotda shu namoz o'qigan joydan tortib o'lash ba deb tugunni yeyishib bergan. So'ngan İmam Muhammed bin Hasan Shaybani ashuni olgan. U tugi qo'zg'algan chaqda to'laysa, undan ilgari to'lsam bo'lmaydi degan gap to'g'ri emas. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال لك والملك desek mi to'g'ri bo'ldi, lekin والملك to'g'riroq. والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال محمد وبهذا نأخذ التلبية هي التلبية الأولى التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما زدت فحسن وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. Talbiye yani levay deyiş deyimiz de. Talbiye to'lash levay deyiş. Levay yani Allah Teala'nın şu İbrahim Aleyhisselam'ın chaqirqi orqali Makkaga haj qilishga chaqirgan chaqirqiga levay deyishdan iborat. Allah Teala İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'la şu Makkaga berib baytni qaytadan bino qilishga buyurgan chaqda bino qilib bitgandan keyin Allah Teala shu Ka'baga haj qildiganlarni chaqirgan degan. Allah bana çağırsam mı avazımı kanda yetkizim ya da etrafta adam yok. Yani çağda sen çağırgan yetkizişmenden diyen çağda İbrahim Aleyhisselam anda toğluğan. Kuşun birisi toğlap Eyyühen nas innallah ketebe aleykumul hacce fehüccu deb çağırgan çağda Allah Teala bu çağırıqdan insanlığa şu çağda yetkizgen. Hatta törelmegen şu tuğulmagan insanların aslabdiki uruqlarını yetkizgetken diyen hadisler var. Labbayk deb to'lash shu chaqda Ibrohim alayhisalom chaqirgan chaqiriq Alloh taoloning amri ay taklifiga lavay deyishga iborat. Albatta bu haj faoliyatlari hammasi degidek Ibrohim alayhisalom Ismoil alayhisalomning ish izlariga ergashish, shuni taqlid qilishga iborat. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna talbiyata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam labbayk Allahumma labbayk. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi izchil qilib kelgan, o'zi to'lab kelgan talbiya to'lash usuli mushundaq dedi. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk Allahumma labbayk degan, ey Alloh, lavay, xo'sh, men amr farmonlarga tayyorman degan bo'ldi. Labbayk la sharika laka labbayk. Labbaykni yana takrorladi. Lavay, sana hech qanday shirk yo'q. Labbayka. Amr farmoningga tayyorman. Innal hamda wan ni'mata Hamdu sana ve bütün ata kılınan nimetler senin nimetlerin. Hamdu mu sana layık, sana khas. Vel mulk, padişahlık mı, bütün igidaçlık mı sana khas. La şerike lek. Kale Nafi' dedi. Ve kan Abdullah ibn Umar yezidu fiha. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin lebbeyke to'lash siğisiga mında qo'shib ortiqroq to'laydi dedi. Lebbeyke lebbeyke lebbeyk ve sa'deyk. Ve sa'dayt degan xizmatlarga tayyorman degan bo'ldi. Val khayru bi yadayk. Butun yaxshilik sening qo'lingda. Labbayka. Var ragba'u ilayka. Ragba degan tilash, so'rash, yuzlanishning hammasi sana bo'ldi. Val amal, taat, amal ibodatlarning hammasini san qilamiz, boshqalik qilmaymiz degan ma'no. قال محمد وبهذا نأخذ التلبية هي التلبية الأولى التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yani talbiye degan mishada at-talbiya al-masnuna sunnat bo'lgan talbiya Rasulullohdan rivoyat qilingan shu deydi. Va ma zitta fa hasan. An bundan ortiqcha ba'zi iboralarni qitib talbiya to'lab qolsang bu mujoiz, mayli. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning talbiya to'lashmasini kamaytirishga bo'lmaydi. Ham nima uchun mishada joiz dedi? Asli Ibn Umarning usul bo'yicha o'zi boshqacha iboralarni qitib ya boshqacha siyg'alarni o'qish joiz emasda aslida shunami? Bidatlar.
Nima uchun degan chaqda ba'zi so'zni qitib talbiya to'lashni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida sahoba ikramlar Rasulullohning oldida shuni to'lab baqqan ahvol bor. To'lasa Rasululloh bunga unda to'lmanglar yoki ma ortiqlab qoldim men degandek to'lang demagan. Undan keyin bu taqrir, sunnat taqririya bo'lg'achqa bu mayli degan yeri bor. Degan bu labbayka Rasulullohning labbayka to'lasini butunlay nima qilib o'tib masalan bekor qilib o'tib o'zimiz bir siyg'a yasab bunday qilsak bo'lmaydi. Undan keyin Rasululloh taqrir qilganlik jihatdan bu joiz bo'ldi. Masalan ba'zi sahobalar labbayka dal ma'arij labbayka ilahal haq deb bunda to'laganlar bor. Endi so'zni ortiq nima qilib باب المتاق تلبية. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن أبي بكر الثقفي أنه أخبره أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر. قال محمد لذلك نأخذه على أن التلبية هي الواجبة في ذلك اليوم إلا أن التكبير لا ينكر على حال من الحالات والتلبية لا ينبغي أن تكون إلا في موضعها. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدع التلبية إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة رضي الله عنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. أخبرنا مالك أخبرنا علقمة بن أبي علقمة أن أمه أخبرته أن عائشة رضي الله عنها كانت تنزل بعرفة بنميرة ثم تحولت فنزلت في الأراك وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال وكانت تقيم بمكة بعد الحج فإذا كان قبل إهلال المحرم خرجت حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة. قال محمد من أحرم بالحج أو قرن لبى حتى يرمي الجمرة بأول حصاة يوم النحر فعند ذلك يقطع التلبية ومن أحرم بعمرة مفردة لبى حتى يسلم الركن بالطواف بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس وغيره وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. متى تقطع التلبية؟ تلبية قچان توختدو demekçi. وهما غاديان إلى عرفة أرباتقا شو أتينده كتبتقن چغدا كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم bilboğunlarda muşu Arpat kılıngan günde sizler zikir ve telbiye işlerde qanday qıldыңlar deb so'radi. Kana yuhillul muhil fala yunkaru alayhi. Telbiye to'liq bo'lib qolsa bu ayıplanmaydi. Ve yukebbirul mukebbir fala yunkar alayhi. Tekbir to'liq bo'lsa bunga hech kim gap qilmaydi. Aslida bu telbiye bilan tekbir aralashib ketganlik. Yani telbiye to'liq yani tekbir mi to'liq başka zikirning qilg'ach bunda aralashtirib qilgan bo'lg'achqa bir vaqt mesela biz tekbir to'laqan biz talbiya aytgan bo'lsa mayli uning karahatchi bir kim e'tiroz bildirgan ish yo'q demakchi. Mesela faqat talbiya to'lmaydi tekbir aytilganda ish yo'q. Tekbir mi aytdi, talbiya mi aytdi bunda aralashtirib ma'nodan gap. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu qala kullu zalika qad ra'aytu an-nas yaf'alunahu. Yani tekbir olsun, talbiya to'lash olsun hammani kishilarning qilganini ko'rdim. Yani an-nas mishada kimlar? As-sahaba. Ve amma nahnu fanukabbir. Biz tekbir aytimiz deb. Qala Muhammad bizalika na'khuz. Yani Arafat günü talbiya to'lashning mustahabligini tutamiz demakchi. Ala anna talbiyata hiyal wajibatu fi zalikal yawm. Asli to'laydigimiz shu talbiya. Illa anna takbira la yunkaru ala halin min al-halat. Lekin takbir mo bir xil zikr bo'lg'achqa uni takbir to'lding deb to'sqilolmaydi. Va talbiyatu la yanbaghi an takuna illa fi mawdi'iha. Ammo talbiya bo'lib qolsa buni to'laydigan chaqdan boshqa to'lasa, hozir tabiat to'laydigan o'rin emas deb to'simiz. Lekin takbirni yo'q bu takbir to'laydigan vaqt emas deb bunda to'smaymiz demakchi. Talbiyaning o'rni shu ihrom bog'lan holatda talbiya to'lash. Kana yada'u talbiyata idha intaha ila al-harami hatta yatufa bil bayti va bis safa wal marwa. Kabe'ga borgan chaqda talbiyani to'xtatdi deydi. Undan keyin Minadan Arafat qilgan chaqda anda yana talbiya to'lashni boshlaydi.
Erpat qilgan chaqda atiganda basa, undan talbiyani to'xtatdi dedi. Ba'zi rivoyatda umriga kelib qolsa, haramga kirganlar talbiyani to'xtatdi deb kelganmish Ibn Umar radhiyallohu anhu. Anna Aisha kanat tatruku talbiya idza rahat ila al-mawqif. Yani Arfatga, şu Arfat turdigan joyga borgan chaqda turish vaqti masalan kun qayrilgandan keyin kun patgan qadar desak, shu chaqda talbiya to'limaydi demoqchi. Alqama ibn Abi Alqamata anna ummuhu akhbarathu. Anasi Murjana Aisha radhiyallohu anhaning azatgardisi. Kana tanzilu bi Arafata bi Namira. Dastlabda Arfat kelib tushgan chaqda Namira degan joyga kelib tushdi. Hozir Namira masjid vashadi. Masjid Namira deb. Arfat taqqa berib turishdan ilgari Namira degan joyga bir tushdi. Summa tahawwalat fa nazalat fil Arak. Undan keyin de Arak degan joyga tushadigan bo'ldi. Va kanat Aisha tuhillu ma kanat fi manziliha. O'zi tushgan joyda talbiya to'laydi. Albatta da yat akishni bak anglab ketmaydigan darajada past ovozda to'laydi demakchi. Va man kana ma'aha fa idza rakibat wa tawajjahat ila al-mawqif. Tushgan joy mesela Arak yoki Namira degan joy tushgan chaqda shu talbiya to'laydi. U yerdan Arfat, Jabal Rahma masalan shu turadigan joylarga borgan vaqtida tarakatul ihlal talbiya to'lashni to'xtatdi. Va kana tuqimu bi Makkah ba'da al-hajj. Fa idza kana qabla hilal al-Muharram kharajat hatta ta'ti al-Juhfa. Ajdin kim haramda turib, Muharram oyi kirgicha turib, ondan Muharram oyi kirgandan keyin Juhfaga chiqibdi. Juhfadan ihram bog'lab umr qilishga. Fa tuqimu biha hatta tara al-hilal. Muharram oyi chiqishga az qolgan chaqda Juhfaga chiqib ayni ko'rgandan keyin ondan umriga ihrom bog'lab labbayk deb umriga chiqdi dedi. Asl Juhfaga chiqib shu bir miqat bo'lgandan keyin ihrom bog'lab chiqsa, u asl shu qoida bo'yicha qilgan ish. Hazrat Aishaninki Rasululloh bilan qilgan chog'da Tan'imdan ihrom bog'lab kirgan musiba bu unda haramning eng yaqin halol rayonidan chegarasi, buni zarurat uchun ruxsat qilingan ummayli. قال محمد رحمه الله من أحرم بالحج أو قرنا لبى. Hajga yalğız ihram bağlagan kişi olsun yoki haj bilan umrni bir safardalam qilib o'tadigan kishi bo'lib qolsin, labba hatta yarmil jamara bi awwal hasatin yawmin nahr. Eid kuni shaytonga birinchi tashni atgan qadar talbiya to'laydi. Birinchi tashni atgandan keyin to'xtadi. Tashni shunday atganda bismillah Allohu akbar deb atgan chaqda bu talbiya to'xtadi demakchi. فعند ذلك يقطع التلبية. شو چغدا ondan talbiyan to'xtadi. Allohu akbar deb atgan chaqda talbiya to'xtaydi demakchi. Bu jumhur olimlarning qarashi. Va man ahrama bi umratin mufradatin. Yalnız umrlan qilishga borgan bo'lsa, labba hatta yastalima rukna lit-tawaf. Talbiya to'lab keladi. Taki haramga kirib, Hajarul Aswad ba burjakni tavob uchun tutgan chaqda ya so'ygan chaqda yoki tayoq qo'li bilan ishorat qilgan chaqda yastalim degan aslida tutishni ko'rsatgan so'z. Ya so'ygan ya tutganni. Ani ba'zida ishorat qilishni ko'rsatadi. Demak, Hajarul Aswad ba burjakka ishorat qilib tutgan qadar talbiya to'laydi. Undan keyin talbiyani to'xtatib boshqa zikr duolarni qildi. O'xsa? باب رفع الصوت بالتلبية. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أخبره أن خلد بن السائب الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. قال محمد وبهذا نأخذ رفع الصوت بالتلبية أفضل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. أن أباه السائب رضي الله عنه وصحابه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. صحابة الكرام لنا أشندا لك أواز تولشن buyurdu deydi. Albatta erlar shunda to'laydi, lekin ayollar bo'lib qolsa o'zi anlig'idek darajada to'laydi. Bunda ullik to'lash jumhurning nazarida mustahab, zohirlar vojib deb qaragan bo'lsin.
باب القران بين الحج والعمرة. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أن سليمان بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كان من أصحابه من أهل بحج ومن أهل بعمرة ومنهم من جمع بين الحج والعمرة. قال فحل من كان أهل بالعمرة وأما من كان أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا. قال محمد وبهذا نأخذه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. El-Qiron bir safarda ikki ibodatni bir aqlam qilib ya'ni haj bilan umrni bir safarda qilib olish, ya'ni ikki quchqachni bir chamoda so'qashgandek. Sulaymon ibn Yasar axbarahu anna Rasululloh, bu mursal. Lekin boshqa rivoyatlarda, boshqa kitoblarda Abul Aswad an Urva an Aisha deb muttasil rivoyat qilingan. Ama hajjatul vida, hijrada 10-yili shunami? Kana min ashabihi man ahalla bi hajjin. Sahabe kiramlardan shida hajga dablam niyat qilib labbayga deb to'lg'anli batda. Hajga ihrom bag'laganli batda desak bo'ldi. Ahalla deganni bu yerda ihrom bag'lagan desak bo'ldi. Va man ahalla bi umratin, umrga ihrom bag'laganli batda, umrga va hajga deb bir aqlam ikkisiga niyat qilib ihrom bag'laganli batda fahalla man kana ahalla bil umra. Makka kelgandan keyin umrga talbiya to'lg'an, umrga niyat qilganlar tavob qilib, sa'i qilib, chechin qisqartgandan keyin ihromlikdan chiqdi. Va amma man kana ahalla bil hajj, ya hajga, ya haj bilan umrga niyat qilganlar labbayga deb to'lg'an bo'lib qolsa, bular ihromlikdan chiqmaydi. Albatta, hajga qilgan bo'lsa, hajni tamomlab o'tib, uningki ihromlikdan chiqdi. Va atimul hajja val umrata lillah. Yoki haj bilan umrga bir aqlam qilgan bo'lsa, qiron qilgan bo'lsa, hajni tamomlab o'tib, undan bir aqlam ihromlikdan chiqdi. Falam yahillu tawqul sa'i qilganlar ihromdan chiqmadi. Ular faqat shu Minada shaytonga tashitib, chechini qisqartib, undan keyin ihromdan chiqdi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج وأهل بالعمرة حتى إذا ظهر على ظهر البيداء التفت إلى أصحابه وقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به وطاف بين الصفا والمروة 7 لم يزد عليه ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى. Ma'lum da Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu kharaja fil fitnati mu'tamira. Fitna degan shu o'z vaqtidagi Hazrat Muaviya vafot bo'lgandan keyin Marvan xalifa bo'lib turish oldi keyinda Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'zini xalifa e'lon qilgan Makkada. Makka, Iroq va Misr deganda xili joylar buning taatiga kirgan. Lekin Shamda shu Bani Umayya jamoati bo'lib, keyin ulardanmi ba'zilar chiqib Hajjajni Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuga qarshi urush qilishga davatgan. Hajjajning qo'mondonligida shu qo'shin Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuga qarshi kelgan chaqlarda, urush bo'lgan yillarda demakchi. Shu chaqda umr qilaman deb chiqdi dedi. 73-yil hijratning. Ve qala in sudittu anil beyti sana'na kema sana'na ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Urush sababidan askarlar to'silib qolsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida biz qilgandek qilsak bo'ldi. Rasululloh Makkaga kirganda to'silib qoldi-ku. Müşrikli to'sg'agan. Qala, yani Nafi dedi, fa kharaja. Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu chiqdi. Va ahalla bil umra. Umriga niyat qilib to'lab mangdi. Hatta idza zahara ala zahril bayda iltafata ila ashabi. Bayda shu Zulhulayfaning bir tarafiga shu sayliqqa chiqqan chaqda, rasmiy yo'lga tushadigan chaqda atrofga amraliqqa ma'muruma illa vahid. Bu haj umrning ishi o'xshash qon. Men uchun yolg'iz umrga niyat qilma, hajga niyat qilutay demakchi. Ya'ni har ikkisini billa jamlab turib qilganim yaxshi emasmi demakchi. Ushidukum anni qad awjabtul hajja ma'al umra. Ya'ni men umra bilan hajga niyat qilyapman, sizga guvohlanlar deb tag'imda taklif qo'ymoqchi.
فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا. صفا مروة أرلقدا سعي قلشوا. لكن شنو ما كعبة طوافها تغلب قلب ونطواف ديت الغاشبة. هذا سلاش نكل. يعني سعى بين الصفا والمروة سبعا دمشق. صفا لمروة أرلقدا مروة صفا أرلقدا يتدن قطن ده لم يزد عليه. ورأى ذلك مزيان عنه وأهدى. يعني bütün müşahecüler ömrü niyet kılıp çıktı. Bütün kıygan tavaf şu bir tavafta ibaret oldu demek. Bir kadın tavaf kıldı, bir kadın say kıldı. Aşı bir kadın kıygan tavaf bilen bir say, aşı yeterlik. Yani hecüler ömrünü bıraklam cemlap kıygan kişi yeterlik dep kardı. Cumhur şunda karaydı o. Yani bir mezheptikiler hecüler ömrünü cemlap kıygan kişi yani karın üçün iki tavaf, iki say keti do dep karaydı. Ömrüsüge bir, hecige bir. أخبرنا مالك حدثنا صدقة بن يسار المكي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التربية بيومين أو ثلاثة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من أهل اليمن سائر الرأس فقال يا أبا عبد الرحمن إني ضفرت رأسي وأحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر لو كنت معك حين أحرمت لأمرتك أن تهل بهما جميعا فإذا قدمت طفت بالبيت أو الصفا والمروة وكنت على إحرامك لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر خذ ما تطاير من شعرك واهدي فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا أبا عبد الرحمن قال هديه ثلاثا كل ذلك يقول هديه قال ثم سكت ابن عمر رضي الله عنهما حتى إذا أردنا الخروج قال أنا والله لو لم أجد إلا شاة لكان أرى أن أذبحها أحب إلي من أن أصومها قال محمد بهذا نأخذ الخرام أفضل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا كانت عمرة وقد حضر الحج فإذا كانت عمرة وقد حضر الحج وطاف لها وسعى فليقصر ثم ليحرم بالحج فإذا كان يوم النحر حلقة وشاة تجزئه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. ودخلنا عليه قبل يوم التربية بيومين أو ثلاثة. يوم التربية 8. güne Mina Ramazan günü demekçi. Şunda küçükken ilgili Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın huzuru kirgenimizde ben şunda anlagandım deydi. Yani tabi'inlerden bir grup Hazreti Abdullah ibn Ömer'in huzuru kirgen. O hec faaliyetler hakkında fatva sorar. فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس فقال يا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله ibn Ömer'in küneti inni ضفرت رأسي men çeçimne ürüm kılıvagandım. Ya ki yilim bilen katırvagan diye mandım buldum. Ve ahramtu bi umratin mufrada. Yalnız ömrü gılam niyet kılıp ihram bağlap kelgen. Femâdâ tara qanak isem bula. Qal ibn Umar lev kuntu ma'ake hine ahramta. Sen ihram bağlagan çağdı ben yanım boğan bolsam men seni hecile ömrüge bıraklam ihram bağlaşqa lebbeyke dep toğlaşqa buyurgan bulatdım. Hem de ahval müşo fe idâ qadimta er ikisi aşında ihram bağlagan ahvalda Mekke kelsen Kabe'ne tavaf Safa Marve sa'i qilgandan keyin ihramdan chiqmay turibdi ta ki şu qurbanlık günü hatta tuhilla minhuma jami'an yawm an-nahri ve tanhara hadyak. Qurbanlıqni bo'g'izlagandan keyin undan keyin biraqlam ihramdan chiqibdi. Agar men shunda buyurib qolgan bo'lsam, shunda qilishing kerak bo'ldi. Bu hamda qiron qilgan ahvolda shunda Müşe evzel, aslında ben boğulmasam Müşe evzelge buyuruttum. Ve qala İbn Ömer, İbn Ömer yani sözünü davamlaştırıp, sen ömrügülam ihram bağlap kepse, senin altında hüküm bunda buldu demekçi. Khud ma tatayara min şa'rike vahdi. Tavaf qilib qilgandan keyin sen ihramdan chiqsang bo'ldi, yani chechini qisqartib hadiy qil dedi. Hozir bu ömrüge keldi, ömrü qilib ihramdan bir chiqib kiyimini kiyip bir müddet tuğandı ki anda hac vakti gelse hacga yanında ihram bağlap çıkıp başın. Bu bir kadar temettu değil. فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا أبا عبد الرحمن قال هديه ثلاثا هديه نماس هديه نماس هديه شو هديه كان هديه دست كل ذلك يقول هديه her bir kadında hediye كان نماس هديه دبتربته
قال ثم سكت ابن عمر حتى إذا أردنا الخروج. Mümkün jim turibdi, javob bermabdi. Uch qatim so'rab, 4-chi qatim so'rashdan xijillab o'yalni to'xtab qolibdi. Ular chikitishni ilgiramdin. Ama vallahi law lam ajid illa shatan lakana ara an azbahaha ahabbu ilayya min an asum. Endi hadiy deganning izohatini endi bilib qolib, chikitishni ilgiramdi, xato tushunib qolmasa yoki aniqni qo'yay deb. Hadiy degasi shu qurbonlik qilish. Qurbonlik topolmagan kishi bo'lib qolsa, imkoniyat yer bermasa, o chaqda ro'za tutish keladi. Salasa ayyamin fil hajj va sab'atun darajatum. Lekin men ham da shu mumkin qadar zada shu qurbonlik qilish kerak deb qarayman demoqchi. Shunga shu qatim so'zimi hadiy deb turvaga erishib, qurbonlik qilish deb ro'za tutsin bo'ldi deyapmay, qurbonlikqa qistamoqchi. Qala Muhammadun va bihada na'khud al-Qur'an afdal. Biz bunda deb qaraymiz. İbn Umar radhiyallohu anhu Qur'onni afzal deb qaradi, bizmi afzal deb qaraymiz. Ulamoning ichida qaysi afzal? Haj qilish usulininki shu xil usul bor. Ifrod, yolg'iz hajlam qilish, tamattu, umr qilib ihramdan chiqib uningki haj qilish, bu tamattu. Ani Qur'on bir ihram bilan haj umrini ikkisini bir aqlam qilib o'tish. Yani Qur'onni bir tarafdan lug'at jihatdan buni tamattu deymiz. Nima uchun desa, bu ikki qatim ikki safar bilan qilgan ikki ishni bir safar bilan qilib, safarning jafosidan qutulib, bir huzur olganlik jihatdan buni ba'zi sahobalar hajji muta deb qilmish Qur'onni. Atashda shunday ataydi. Dikodatda tamattu desak, o'sha umrula hajning arlig'ida ihramdan chiqib, kiyimni kiyib, bir aramalab, uningki yengvoshlardan ihrom bog'lab haj qilishni ko'rsatadi. Al-Qur'an afdal. Yani bir mazhabning qarashida Al-Qur'an afdal. İmam Şafii'nin nazarida va İmam Malik nazarida al-ifrad afdal. İmam Ahmadning nazarida at-tamattu afdal. Hammasi ham da afzal deyishda ba'zi bir nimalar bor. Fa idza kanat umra va qad hadara al-hajj, endi umri keldi. Umri kelgan chog'da umri qilib bo'lishiga haj vaqti kirgan bo'lsa, ashhurul hajj, Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. Nima? Wa tafa laha wa sa'a فليقصر. Aş ömrüge tavakkup bolgan, sayık bolgan bolsa, çeçini qısqarsın. Ihramdan çıksın jumulan. Summa yuhrim bil hajj. Undan keyin hajga ayrim ihram bağlısın. Fa iza kana yawmun nahri halaqa, eid kunidan taşıtib yo çeçini düşürdüdü. Bir qo'y hadiqasi bo'ldi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu hadiyu degandek, shu hadiy shu bir qo'y dedi. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد بن أبي وقاص بئس ما قلت، قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. Sahabe kiramlar Hazrat Muaviye ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu haj qilgan yili 44-yili birinchi hajni qilgan chaqda shunda bir muzokiralashib talashlar chiqib qoldi. At-tamattu bil umra ila al-hajj. Umr qilib ihramdan chiqib, undan keyin haj qilish masalasida yoki qiron masalasi desak bo'ldimi shuni? Umr bilan hajni bir aqlam qilib tutib tamattu qilish desak, فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. Allah'ın emrini bilmeyen kişiler bu işini kılıdı depti. Allah'ın emri qaysitte ve etimmul hacca vel umrata lillah. قال محمد القران أفضل من الإفراد بالحج وإفراد العمرة، فإذا قرن طاف بالبيت بعمرته وسعى بين الصفا والمروة، وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة. طوافان وسعيان أحب إلينا من طواف واحد وسعي واحد. ثبت ذلك بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر القارن بطوافين وسعيين، وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. وما يذكران التمتع بالعمرة للحج. التمتع قلش meselesini zakir qilib desak, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu unga raddiya berib qo'ygan. Ma degan gaping yaxshimidi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ishti bu. Bizmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qilgan. Ya'ni haj bilan umrni bir safarda qilib o'tishni biz Rasulullohning davrida qilgan ish bu demakchi. Arliqda ihramdan chiqib bo'lsin yoki ikkisini bir aqlam qilib o'tish bo'lsin, ikkisi tamattu deb otisi bo'ldigan ish. Müşrini biz Resulullah'ın zamanında qilgan. Qala Muhammed al-qiranu afdalu min al-ifrad bil hajj ve ifrad al-umrati.
hajni yolg'iz qilgandan, umrni yolg'iz qilgandan, ya'ni hajdan keyin yani umrni yolg'iz qilgandan qiron afzal. Ikkisini bir aqlam qilish afzal. Fa iza qarana tafa bil baytil umrati. Ikkisini birga qilgan taqdirda umrisi uchun farz bo'lgan tavofni bir qiladi. Safa marva orlig'ida qatnaydi. Va tafa bil bayti li hajjatihi. Yani haj uchun mu ayrim tavof qilib sa'i qiladi. Nima bu yerda tavofan va sa'yan. Bir tavof bir sa'i olmaydi. Umriga bir, hajga bir tavof va sa'i bo'ldi. Sabata zalik. Musho Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر القارن بطوافين وسعيين وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Yani şu ثبت ذلك diyen şu hecge ayrım, ömrüge ayrım tavaf ve sa'i kılış İmam Nesai'nin Hazreti Ali'den rivayet kılgan hadisi de geldi. Senede Hasan. Onun iki tavaf, iki sa'i kılış lazım demek. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. افصلوا بين حجكم وعمرتكم. Yani hecne ayrım, ömrünü ayrım kılınlar. İkisine bıraklam kılınmalar. Şuna kıysan فَاِنَّهُ اَتَمُّ لِحَجِّ اَحَدِكُمْ Lamını yazıp kalan şey. Bu hecin için en toluk mükemmel olan buldu. Ömrümü en mükemmel olan buldu. Yani ömrümü ayrım bir sefer kılısla, hecimi ayrım sefer kılısla. اَيَّعْتَمِرْ فِي غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ Hec aylardan başka aylarda ömrüge ayrım kesanlar bu takım mükemmel ömrü buldu. Eşhurul hac, Şevval, Zulkade, Zulhacce. Bazı rivayette Hazreti Ömer hecden başka çağlarda ömür kılıç to'xtab qolmasin uchun Mekkilikligi ma'lum bir iqtisodiy foyda bo'lish uchun shunda targ'ib qilgan deb kelgan. قال محمد يعتمر الرجل ويرجع إلى أهله ثم يحج ويرجع إلى أهله فيكون ذلك في سفرين أفضل من القران في سفر واحد ولكن القران أفضل من الحج مفردا والعمرة من مكة ومن التمتع والحج من مكة لأن إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده وإذا تمتع كانت حجته مكية وإذا أفرد الحج كانت عمرته مكية فالقران أفضل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. İmam Muhammed amda bir kişinin ömrüge ayrım kılıp, andan yani jutuq ketip, onun ayrım yani bir sefer kılıp hecge kelgene, iki seferde kılgına şu ömrüne ayrım, hecde ayrım kılgına, bir seferde ömrü olan hecne bir aqlam kılıp etkenden evzel. Lekin de ömrü olan hecne bir aqlam kılgına, Qur'an, bu hecne yalğız kılgandan, ya ki hecne yalğız kılıp kin Mekke'den ömrü kılgandan yaxşı. Ve minet temettu'i vel hac min Mekke. Yani temettu qilish, ömür qilib, uningdagi haj qilgandimmi yaxshi. O çağda ömür qilib, keyin haj qilaman desa Mekke'den ihrom bog'lab chiqadi-ku, jutidan kelmaydi. لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده. Çünkü ikkisini bir aqlam qilaman desa, ikkisiga o'zining jutidan ihrom bog'lab keladi. وإذا تمتع كانت حجته مكية. Yani temattu arlıqda demaldan bulab qalsa, onun hacı Mekke'den çıkan hacı olubdu. Çünkü ömür ise Ciraqdan kelgan ömür olubdu. وإذا أفرد الحج كانت عمرته مكية. Yalğız hacı qılaman desa, o çağda hacı Ciraqdan kelgan sefer bilan bo'ldi. Lekin ömrü qilay deb qalsa, onun qatib Mekke'den chiqib ömrü qilgan bo'ldi. Bunda olgan فالقران أفضل. Bunda ahvalda ikisini juplab qilgani yaxshi. Ve qawl Abi Hanifata vel ammati min fuqahaina. باب من أهدى هديا وهو مقيم. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يعني بيدي بولش mümkün.
Yedeyye bulaşı ihtimalım var. بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبعث بها مع أبي ثم لم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان أحله الله حتى نحر الهدي. قال محمد وبهذا نأخذ وإنما يحرم الذي ويتوجه مع هديه يريد مكة وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما حين يتوجه مع بدنته المقلدة بما أراد من حج أو عمرة. فأما إذا كان مقيما في أهله لم يكن محرما ولم يحرم عليه شيء حل له وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Özünü tutup kurbanlık evetken kişi. Amra bint Abdurrahman akbarana Ziyad ibn Ebi Süfyan. Ebu Süfyan radıyallahu anh vefat olasıl gire Ziyad menin oğlu mendim boğan deb etiraf kılgan, iqrar kılgan. Kişiler bunu guvalı kurup Hazreti Muaviye'nin zamanında muş Ziyad silinin büstüqalları silinin da vefat olasıl gire onu da iqrar kılgan deb guvalık bergenden keyin Hazreti Muaviye bu Ziyad menin inim buludu, karındışım buludu deb istilhaq kılgan. Burun Ziyad ibn Abi deb atalgan bolsa, keyin Ziyad ibn Abi Süfyan deb atalgan. Irak, Kuveyt mesela Kufa Basra'ga vali kılgan Hazreti Muaviye, aş karındışını. Şu Ziyad ibn Abi Süfyan deb atılışı şu sebepten. Kataba ila Aisha enne ibn Abbas qala men ahda hadiyan harama alayhi ma yahrumu alal hacc. Herhangi bir kurbanlık var. Mesela Irak tuturup, özünü tuturup, Medine tuturup, acil mansa, ma tügünü kurbanlıksın ağaç kesin herhangi hediye. Bunda ivatılga işli battı. Hazır yok mu bunda işte? Ayında hediye evatip kalsa, hacılık okşaş, ehrem bağlığının hükmünü buldu. Dep İbn Abbas bunda rivayet kıldı. Men aşında hediye evatkentem, men üzerine jutun hukum turup, Kufa'ya Basır'da, herhangi hediye evatken, fektubi ileyye bi emrik. Şu men qanday qilsam bo'ladi? Menga qildigan ishni deb maktub yozib bersizlar. Xat yozisizlar menga. Aw muri sahibal hadi. Yoki men maktub yozib u Kufaga yo'llab, Kufadan men u nimaga yo'llab, menda nima qilib qo'ycha, ash hadiya ilib ketgan odam bilan tablab qo'ysin bo'ldi. Menda mana qilish lozim deb qilmoqchi bo'lgan ishni demoqchi. قالت أمرا قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس. أنا Hazreti Ayşe ya şu kişi buyup deppagen ya ki mektup yazgan. O İbn Abbas diyendek emas. Hata oylap kaptı. Ana fetaltu qalaida hadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Resulullah Medine turup Mekke'ye evatgan hadisine şu kurbanlık tügülerinin boynu asıdığan tasmaya asmalarının nimalarını men işip bergen. Jungden yoki paxtadan bunda jip ishganda ishib, bunda boyniga esib qo'ygan bir bo'yalliq. Sen kemardek narsani, tasmidek narsani boyniga esib qo'ygan gap. Ya'ni bu shu qurbonlik Alloh yo'lida otgan mol mavda belgi qilish uchun. O'z qo'lim bilan ishib bergan shuni. Summa qallada Rasululloh biyadi. Ondan uni Rasululloh o'z qo'liga oldi. Ya'ni men buning butun tafsir jarayonini eng yaxshi bilgan odam demoqchi. Va ba'da biha ma abida. Onu takımın dadam arkalık iletken Surat-ı Tevbe düştüğü Feydan salakal aşırın faktul müşrikin şu Surat-ı Tevbe vel Anfal ayarlar düştüğü şu çağda la yahaccu ba'dallah müşrik bununkin Mekke'ye müşrik girip hacc kılış yok bununkin müşriklik kirmeydi hacc kılmaydı dep cekalaşka Hazreti Ebu Bakır'ın hacca emiril hacc kılıp ibatep bununkin daha karab Arap'ın kaidesinde şu aileden bir adam bulmasa taza toriymaydı bu işler Hazreti Ali'nin Resulullah vakalatan ahidin evatken Hazreti Ebu Bakır'ın billi turup cekalaşka. Şu çağda hediye evatken deydim. Hicretin 9. yılı. Thumma lam yahrum ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'un. Ondaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya o alettikdek yani hayatın normal elip mangan. Yakman hediye evatken kurbanlık evatken tem hazırma çaç sakal asam bulmaydı ya ki cima qilsam bulmaydı bunda şeklimi bulmagan deydi. Kana ahallahullah Allah halal qilgan narsa olsa buni qilaverdi hatta naharal hadi. Ta ki qurbonlik bo'zdan qadar odatdagidek bo'ldi. Qurbonlik bo'zdangandan keyin shu odatdagidek. Qala Muhammad va biyadana biz mush qarashni tutamiz va innama yuhrimul ladzi yatawajjahu ma'adi. Özünün qurbonlik hadiyasini birli ilib mangan kishi shu anda ehram bağlaydı. Yolda ketib Zulhulayfa borgan chaqda Ayşadan ehram bağlaydı dedi. Üç adam ehram bağlaydı şu. Yürüydü Mekke'ye qarab hadisini ilib chiqqan kishi yo'lda miqat kelgan chaqda ehram bağlashi lozim.
وقد ساق بدنته وقلدها فهذا يكون محرما. Şu atgan tögüsünü eydep mangan, boynu nas esep, anın miqat kelgende ehram bağlan deymiz. Ehram bağlaydı, muşanın muhrim deymez. حين يتوجه مع بدنته المقلدة بما أراد من حج أو عمرة فأما إذا كان مقيما في أهله لم يكن محرما. Özden uydut tağadım kanda ehramlık bulup kıldı. Kurbanlık evet sebebiden ehramlık bulup kıldı iş yok. وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَلَّ لَهُ. Onun alal boğaç aram bulup kalmaydı. İmam Ebu Hanife müntakar etti deydi. Elbette şu nümümü şunga çetişler. Kurbanlık kılmakçı olan kişi sakalından muson diyen hadis var o Sahih Müslim'de. Yani bir mezhepte rivas buldu orada. İşte Zirta Ayşe'nin bu hadisi. Bunun başka varyantları asasen bulavurdu. Sünnet keçiktirilmeydi o. Yani tazlık kılış, tırnak kılış, çeçin eleşim, sakalını ben çünkü sakalını şaram. Çaç eleş, kıskartış, tazlık kılış, tırnak kılış, bedeninin tüküneliş bu sünnet. Sünnet ne? Vakit gelecek keçiktirmeyi sayarız. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.